Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ahibatul kiram, uhayyikum jami'an bitahiyatil islam wa tahiyatul islami salam, qailan lakum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. haray musidɓe julɓe tedduɓe nokku fof ka wawɗo wonde, haray mi salmini on musidɗo moɗon giɗo moɗon Ahmad Ba. haray mi arta e moɗon fi toujours ko yowodiri e fatunde ɓe musidɓe meɗen yiɓɓe meɗen, haray oustage Sharif Diallo rahmatullahi taala aleyh. haray musidɓe julɓe tedduɓe, no famirɗon ni hecci hanki humpitiɗen fatunde o ceernojo mawɗo molanaɗo yo Allah subahana taala yurmomo yaafo. haray en humpodiri e jama on nokkeli buy, woodi kadi ɓen wawali humpodirde e muɗum, tawa ɓe noddi nokkel ɗin fof, particulièrement min téléphone an on tawa wallahi wawallan hendade. haray miɗo yaafini ko appel ji ɗin ɗuuɗi. o yii déjà ka oustage Sharif feƴƴini toon Guinée Conakry. so ndaari wona yahuɓe surrugol goo ɓe wawali, woɓɓen andali hay fure on naɓama taw ka surrugol, tellement ko yimɓe ɓen ɗuuɗi. e yii image ji ɗin, e yii vidéo ji ɗin. haray ɗum ɗo ko yo wonan en waaju. haray inchallah e du'aji ko onon jama on waɗan ɗon oustage Sharif kon rahmatullahi taala aleyhi, sikke wo ala haray hina ton ɓe Allah subahana taala jaabini du'aji mum. haray hiɗen toro Allah subhanahu wa taala yo yafor oustage en saabu ɗi du'aji ɗoɗe. haray nomi wiiri noon, wallahi min ha kami jooɗi ɗo nde fatunde ɗo hinde wonaninmi ŋala mantan, hinde wonaninmi ŋalaw, par ce que nomi yewtiri noon nde ñande calculé ko midi 51 oustage Sharif wayri mi noddude. wonɗon leere mi anda ko tati est ce que nayyi mi nodda, mi yino publia photo maɓɓe. après mi noddi, mi landi, mi yeyata wonde ɓe fatike, mi landi siko accident, ɓe wi o ko crise ɓe waɗi ka bureau maɓɓe, haray ɓe feƴƴini. donc haray ko hande mi wawi min hiwrodirgol e jaaja maɓɓe e sonnaɓe maɓɓe ɓen. jama on no ɗuuɗi moƴƴa, ligne ji ɗin fof hino occupé. wallahi haray yo ɗum ɗo wonan enen wurɓe ɓen waaju tan yaw yejjitugol ɗum ɗo. yewtuɓe fi oustage Sharif ɓen ɓe fof, karamokoɓe meɗen enen fulɓe ɓen waajotoɓe ɓen ka internet ɗo, mi ɗuuɗali yiide mo waɗali vidéo fi oustage Sharif. son heeɗike ɗin vidéo ji on taway mo kala ko yewti kon ko façon feere, kono fop résultat on ko honɗum, ko wondema o ceernojo ɗo ko aaden moƴƴo, ko aaden hulowo Allah, ko aaden yanganiɗo julɓe ɓen, ko aaden tambitiɗo jama on. wallahi e kene e gundo aaden bammone. eɗen andi hay en plein manifestation oustage Sharif wallahi ɓe yaltay ɓe waɗa live hollirgol jama on ko honɗum fewndi Conakry. ɓe yeehi saare gonga, kono hiɓe yaadi e wullendi wonkino leydi men ndi fewdorino. awa haray e yii nokkel ɗin fop e aduna on ko humpitiɗen kon Bruxelles, fatunde nde hiwrodirama toon nokkel buy, e Amérique, e Turquie, partout. donc haray wallahi hay hunde en wawa wi'ude sina ko welata Allah subahanahu wa taala, ko inna lillah wa inna ilayhi rajiun wiyeten. kono wallahi inna ala firaqika ya oustage Sharif la mahzunun. haray noon ɓay tun tawi ko maye mayde nden hinande tana, ko maydugol e façon ji gono ton
woni tana heɓugol mana timmode bonde. Oustaz Sharif Allah subahana taala hokkiɓe timmode moƴƴere, eɗen tañƴinaniɓe, eɗen tañƴini yo Allah subahana taala waɗuɓe fil illiyin ma annabiyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. wallahi innahu kana sadiqan mukhlisa, ko jaatiguijo laaɓodiraɗo Oustaz Sharif wonno. aadenjo fewjanayɗo goɗɗo ko nafatamo, aadenjo yiɗɗo yiɗani yimɓe luttuɓe ɓe wallahi ko yiɗani hoore mum kon. min Oustaz Sharif ɓe meeɗilan wiide siko sago maɓɓe hande ko ɓurayno wonde yeeso e piiji ɗin fof ko ustasuɓe ɓen, yimɓe l'islam ɓen. yimɓe l'islam ɓen no dowa wonde développe ɓe, ɓe dowa wonde exemplaire, ɓe dowa wonde finuɓe, ɓe dowa wonde faamuɓe. donc Oustaz Sharif e domaine ji ɗin fof wimi on, sen ƴetti sengo ka économie, wallahi ka yiɗa Oustaz Sharif o no wakkili, ino voyage ude no ɗaɓɓude nguure fi ko ɓe nguure muɗum nde ñaama. il n'a jamais voulu tendre la main à quelqu'un pour survivre. ha hande oustaz yiɗali ragol goɗɗo. sengo ka dina islam hiɗe reeni e yi hutubaji maɓɓe ɗin, surtout ndaare hutubaji ɗin a wi ay hiɓe anduno nde ñalande maɓɓe hewti ko fi mayde tum e fi gabru e fi kulol allah. wallahi ka annahu kana ya'lamu anna al ajala qad qarub. donc wa kadhalika e yiyata e yimɓe ɓen fof ɓer humpodiraɓe ɓen e aduna on fof ko konngol gotol wowli Oustaz Sharif, wonde ko aaden moƴƴo, ko aaden julɗo, ko aaden hulowo allah. donc woodi hanki yewɓe ka fatunde musidɓe amen tawa ɓe wawani heɓugol accès hiwrodirgol e ɓeygoli ɓe aɗin ma biro maɓɓe tellement ko yimɓe ɓen ɗuuɗi. donc ɓay noon haray hiɗen andi ko allah subahana taala ko enen o waɗi seede yimɓe ɓen ka hoore leydi ɗo. antum shuhadaullah alal ard, ko enen seedi tan to hoore men. si jama on fof fottani goɗɗo himo moƴƴi haray allah subahana taala wallimo, si fof kadi fottani goɗɗo himo boni haray ɗum kadi allah wallirimo ngoya sengo. Oustaz Sharif noon jama on fof ko fottani ɓe wallahi ko aaden moƴƴo, aaden bammone, aaden nunɗuɗo. donc haray mi woliral ɗum fi haray min meɗe welduno personnel, kono haray ko gonga mi wowli, onon fof kadi ko on seede. wallahi min hayɓe andalan few noddilan ɗo hiwragollam fatunde maɓɓe hara mi anda homɓe, wallahi du'anoɓe kadi awa sikke wala ɗin du'aji ɗi bonata. haray ko andingol on onon jama on wallahi nde fatunde ɗo min mi heeɓi fatulle buy ɓaywano ben am feƴƴinino yo allah subahana taala yaafo dendagal babiraɓe julɓe ɓen fof. kono fatunde Oustaz Sharif markila moƴƴa. haray miɗo andi kadi hina min tum. donc wano cheikh Mouhammad Soley en, cheikh Oumar Bari en e cheikh Gando en ɓe wondata sownowo, hiɗen heeɗintina wigol ɓen fof ha e famille maɓɓe on ko yarlagol, e kala yiɗnoɗo Oustaz Sharif ko yarlagol. haray hanki ɗen andi kamɓe ɓe heeɓi premier nuit maɓɓe on ka gabru maɓɓe, jemma arano ka gabru maɓɓe wonno hanki. donc haray hita en haɗu ka publigol photo ji Oustaz Sharif tun e publigol banan bayanaji maɓɓe ɗin ɗo tun, kono waaji toren nde mayde en plein sagatalago, en plein kaɓe wawi, en plein ka tawata hiɓe selli, ko ɗon allah subahana taala arani ɓe. na ngari manki, hina jawdi manki, hina gandal manki, hina yiɗede manki, fop piiji ɗin machallah sengo ka daariɗa o. kono ko jomirawo subahana taala wi kon si tawi ladial ngal hewti la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. ɗum noon kamɓe ɓe hikkike yeeso haray hino sunnini en fota, kono haray kadi sengogo sen daari en taway hiɗen weltani allah ko okki ɓe nde timmode moƴƴere ɗo kon, hiɗen yeeli ɗum. haray mi torki allah, mi fattiki allah
e o saayi ɗo mi wonɗo yewde ɗo e onon wonɓe e darde ɓen ka page ɗo yo Allah subahana taala okku en fof timmode moƴƴere sifa ko okki oustage Sharif ma ɓuuri ɗum torki ɗum Allah ya rabbal alamin en andi o aduna ɗo na o hay hunde donc ko o hay hunde ɓay ko ɗo lahira on heɓoto kono Allah okkoro en lahira yo Allah subahana taala okku en ha okka en aljanna yo dandu en ya rab ha o danda en yiita Allah yo Allah huuro en ko yiɗi o yarli yo Allah heñju en e aybe meɗen ɓen en fof en torki ɗum Allah ya arhamar rahimin ya rabbal alamin haray hiɗen ɓeyda muññintingol communauté julɓe ɓen fof fi fatunde o ceernojo ɗo haray inchallah en aroyay e vidéo ji goo en weltanike kadi ceernoɓe ɓen fop yewtereji moƴƴi ɗin fi ɓe ceernoɓe meɗen ɗo e dendangal ko sifa fi maɓɓe haray eɗen tori Allah subahana taala bimannihi wa fadlihi wa karamihi an yaghfira lahu wa an yarhamahu wa an yaj'alahu min ahli jannati nnaim wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin akhukum fillah Ahmad Mouhamadoul Amine Ba min Dakar Sénégal APIX assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh